Hinky dolog bahai tang pai khá khai cám tang pai nha hai làm sầu tini tây cái sini breaking news tini chung nong nó kabang ma je good news sana thangi tong asa kan kai ni bad news butong na ta dolog so hai ma video no pura pai star rioi nai tong di ta ai subscribe khanya ta pok ta dolog je puila je news ke dolog nok thai mano je tau askal no nugui maka je kai bara no ko khorak chala bini buri tong haipan ba bin buru nya kai tai masa buru ban bara ti phani bu hangama soli tang ko no nugui mano tau khan baksa bar abi dun ya khon ka dalo ko nai nya ji akhoi phai di wa taman akhoi phai phai akhoi phai di ang boy bahar relation thaja hini nang bo siyo nang sihlai nang mi hara tani phai men krok lai bo se men krok ta nang tani phai nang lai tani saya da sa ang sible ang nung bahar relationship to e nung bah thui sai nung tani arai khle ong da sa nang ang sajra bisas khlai he nu erong na hinang ba khakaya ble ba he maha tandang sia noni bepare mahabo he lai nung sia le borai boro nung sia lai borai boro mi hara tani phai men krok lai bo se nung tani phai nung tomani phai bo ekjon sala boro hini kintu nung siyo nung tomar darkar phai tai nin tomar problem no exam ro lai ni friend tu nya broi sala sumite friend to tabo khanang para full detail ke sana thangke dolang pura saiman chala saba chala mungtamo burin mungtamo obobang para kam ke saiman haipan dolok ang je chala mung hai burin mung ini yang romi sana thangya ta do tama kha u jaga chung kong ma sana chala bele khin chayang ui tanga ji bini bono buri hamja goi bo he tholai chalai se ong tong pohi ke bo abuna kari te masa buri bai ke tuiman baksa ke chung khanao je buri si te masa chalai hamja goi tong bini hamja ma chalani ya kari ni khanao o jaga ke chung tama khana ka jala bini buri tong bin buri ban mar ka hamja goi tong go hinke asala ba te masa buri tui si bara o thui tong pai ka ta ga me tarang pa tam sen dolok norong tolo comment khai sadita sabani jaya ong tong o jaga norong dolok comment khai sadita next update no kha dalang obos saiman tang patal ko nya tangnya bp mina mane ke tangnya sok pura bai rajasthan chalawi kaija kakang tini si oboni je kaham ke saiman chiu patal ko nya tang bp mina bai kaija dal nok sajma nok saime na ka dalok na puila patal ko nya kaija man obidnu nai nya ji tabo ke dolok nanya ji patal ke nya ni update foto para gari saka pura thase gajak o ang tau saiman beli patal ke nya ba gari sim thai kana musugo so guys tam sajnai tai chin bararok kuno dina phan tai bung per pa nya runglia o man thai an bri elizabeth dongwan sana kha tabo ke je patal ke nya bu wan sana na kha on ber tai sau wan sana nai amne wan sana na jak ta kabang ma si tongu tai sau na nai amoni je next li sau ni mungja nong khori phaino saimaya yanga chung exercise ke je chini tipura hamaya hne chi chung asung mar keno kaija ang lai tong asung mar keno je lori khima tong yang exercise ke bra wan sa chalan tui kharbai thango tam sasinai nin bakhaw tam sana musung nin bakhaw nong tam sana musuk tam wan chung mur phai tala comment kai sadi next update ka dalok narang thain mano je tipura idol je final je top 5 contestant na ajaga select khaija kha aba sab kana oksini numano ajaga tongo je Plong smaiti riang asmika deborma anant jamatia dinesh jamatia napati jamatia haipan a pajana na karinya o duijana borok ni markin tau je social media wa je markin of choli tong ta trending choli tong patai mor khai tong ta ke chung borok koni o jaga je tipura ajan lu woinan ongnani highest percentage tong ta sabang ke dalok among kha Plong smaiti riang bai asmika deborma so let's go ke chung check khainya legana sabo oinan ongnani deserve khai poila ke dalok na asmika deborma samani ban khukti ban kharang bai na khnawi nya ji
देखा तुम्हाओ nogo ni ham jama jorabai gari hui hanona telag dhandi shabash janai kare So tabo hingga je Plong smaiti riang ni no bonarak nawunya ji. So ke dolak sabo ni khorang besi khana toko unrok tolok comment kai sari tai sabo winner ongna ni chance dong ko highest percentage sabo winner ongna chance dong je dol an prediction ka ang umtai ko wan so ko asmika te bun ma bo kalai se ke te bra jaldi winner ong thana hinang kha khaita norok ke sabo winner ongna ni wan so ko unrok tolok comment kai sadi next update no ka dolak je chini je te bra hana ma na je maya de obno to nya je nan te ni mon ti sancho diri umtai ke bang mani kha kon sada tai nam ni te bra len tai mai nya umtai saja ka a kong no khanawinya kin Bubagra asung ma kin joli jakha tai Bubagra bo omai ke reply ru kha nong nar ta ma par tong nar de chuna tipra rel nu nai ri nor de chuna ru na chin je ko no kok sung dili ni tu si nam disai ong ni Bubagra saka ka tu gi to so Bubagra tam sa dal na o video no nanya ji उनका सपोर्ट से तो मैं 13 एमएलए लेके नहीं आया उनके सपोर्ट से तो हम एडीसी में पावर में नहीं आए तो उनका सपोर्ट पहले भी नहीं था आज भी नहीं है कल भी नहीं रहेगा लेकिन मैं आंचलिक पार्टी हूँ मैं उनका सर्टिफिकेट लेकर अपना तिपरासा का पॉलिटिक्स नहीं करूँगा क्योंकि उनको मेरा भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अपना पॉलिटिक्स करने के लिए तो उनका पार्टी का जो भी व्यू होगा होने दो उनका व्यू है यूनिफॉर्म सिविल कोड ना हो या हो मुसलमान को बाहर फेंक दो ट्राइबल को कुछ देना है या नहीं देना वो उनका पार्टी का व्यू है मेरा पार्टी अलग पार्टी है और हमारा व्यू अलग है तो उनका जो भी बात है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना उसके पास पावर है हमें तिपरलैंड देने के लिए ना उसके पास पावर है हमें तिपरलैंड ना देने के लिए वो पावर दिल्ली के पास है आज दिल्ली बीजेपी में है बीजेपी दिल्ली में है कल कोई और पार्टी हो सकता है लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम हमारा जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है आज तिपरलैंड नहीं मिला कल नहीं मिलेगा एक ना एक दिन मिलेगा हम लोग सब एक हो गए ना आवाज ज्यादा तगड़ा बनता है ये लोग डिवाइड करेगा कर रहा है क्योंकि वो प्यार नहीं करता है जब अगरतला में आपको मारता है कोई वो पूछता है कि आप जयपुर में है कि जमातिया है रियांग है नहीं बोलता है बुकुंग माराना चेप्टाम दे के आपको मारता है कोई पूछता है आपसे कि आप हिंदू है या क्रिश्चियन है नहीं तो हम लोग क्यों फाइट कर रहे हैं एक बीच कोई पूछता है कि आप सीपीएम है कांग्रेस है बीजेपी है नहीं पहाड़ी बोल के मारता है आपको और हम लोग अपने बीच में डिवाइडेड आपका राजा ये डिवाइड को खत्म करना चाहता है और किसी को लगता है कि मैं ये थम्स अप बोलने से पॉलिटिक्स कर रहा हूं नहीं angke no wana ito chin tibun len ta de mano na mai dong non jitu pra rong ni jitu pra sarong ni je accord implement up tak phan khai ja ya khung te jong man je man man ya ong obun de kisa to tension to tong no hani ji je chin ti pra rong ni je mon ti ro khe jarang ma khe je pruk tong pai thango ta
So ke obno tei jeti Perdana Menteri rangma kata mong obno ti kai te kaisa chin video phanya jaga sung chu to kok khulok pani jeti Perdana Menteri ta mong itong Bubagra sajung ke te busuk juru sine bokha asuk juru ni bai ke tin ti pra hanu sung ki filiman obno tu ni bokha asuk ma kha sai to ki tong bat jibini tolo se sam khanya obro ke boni al je juru khaimani abuno baro kheno aboni je mehna ba ku para tu koso guna mang sin nai tong kan dang bai tai tam sasinai so dol nak tam hinwa chu chung tin ti pra hanu ki filter man angle kha khai chung ki film man nai hai pano pisa sung abun ba khama nai sing na si ko o jaga nak tam thanam juk tolo comment khai sadi dolok next update ka dolok nak jutan chiniman je Arunachal ni kaisa artist singer ob nak jutan chiniman jeri to riba खर्सा बॉलीवुड त कबमा गान रसाब चा खाइ पन ताबुक जे रसाब खा जे बॉलीवुड नि सुपरस्टार सिंगर जे मेलोडी क्वीन जे सिरिया गोसाल भाई रितुरिबा फर्स्ट टाइम कोलैब खाइसा हिंदी गान अगानि मुंग अंखा प्यार आता है आजा गान जे नायक नायक खा तारा सुत्रिया नायक खा ईशान खातर सो आगा त 7 तारिख रिलीज चंग छंग द लक नर पाक्स नायक को आजा गा जे रितुरिबा न सपोर्ट खाइना मुचुका छंगना थांगै नै आसो माके नाले जी शेयर खैले जी जिनि नोटिस बुंग न ताइ किसा कुसुगति हाला जिता दलक ओके सो के दल ताबो के जुम थाइमा लाइन नेक्स्ट अपडेट तिनी थंगने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इज फाइनल मैच ओ मैच न हिंजांनाय जे टाफेस्ट राइवलरी मैच नि हिंजांनाय चा तांगै हिनबा कुइरम न त जों साइन मान बरा बुसुक टीम खरा 2019 जेफ्र जुन जे सेमीफाइनल बरा हारि रखा आबनि जों बादला त जों नाय पायक 2023 न जक ओबन से जों मैच बो लीग मैच जों बंगना मैच नि खिपसा बाट हाइपन जे ताबुक नि जे चैंपियन ट्रॉफी नि जे फाइनल मैच के जों जेमन आईसीसी नॉकआउट के जे ओ जगह हेड टू हेड रिकॉर्ड नै खाइ के न्यूजीलैंड चिन से पूरा बेटर परफॉर्मेंस खाइ खिबु हाइपन डायरेक्ट त साइमे इंडिया पायंग अब त साइमे या बाट बाचिन इंडिया टीम खासु दे कलाइबा जे ताबुक सु जरतै दुबई नि मार दुबई नि ग्राउंड काइसबन मैच इंडिया हारिया खो काइसबन मैच आज इंडिया पायो सु न रमै नै मानो इंडिया र 2024 नि T20 वर्ल्ड कप आज काइसबन मैच हारिया वइना जे फाइनल पाइ मानो सो के ओ जगह बो तिनी मैच बो कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है आठ बजी क्या नी दलक तिनी इंडिया र ओ चैंपियन ट्रॉफी न कलाई छके नै पाइमा नाइ तिनी मैच न बेलेक नाइ थंगनाइ तेले आंला वाजो तिनीले 60 करोड़ 80 करोड़ से बरक जे लाइव मैच आइ छ जियो हॉटस्टार ताम हिके जे न्यूजीलैंड हार रन थाका आज रचिन रविंद्र केन मामा ब्रक न जे मारखे आउट मा खाइनि हसि यांग चिन इंडियन यांग सानथाको किंग कोहली ताइ रोहित शर्मा सुमन गिल त चलेके सुमन गिल त नांगमान मैच क त अब रान खाइमियाव न साइनमान बन कुनु आशा जांगना ये हप खाइजांगना या बॉलिंग कक सानथाको तायंग त जे न्यूजीलैंड त मेड हेनरी बॉलिंग जुतन हाई सुकना चंदा के चिन यांग इंडियन मोहम्मद शमी आदुके नजाबो कमियानो बन चक्रवर्ती दं साटुके दुईटा मैच पवा सो ओवरऑल आं वान इंडिया तिन ओ मैच न कहामा के पाइ इंडिया न चैंपियन ट्रॉफी न वइना रंग न खा खायो दलक न कताम हिन वान तल कमेंट खाइ सादी के दलक तिनिन बाग इसुक जरन अंगनाय भिडियो न लाइक रदि शेयर खाइ दितै सब्सक्राइब खाइना तापुक दि